Tu je bio ovdje na raspolaganju ovdje 2 WC, odnosno 2 kupatila. Spavali smo u tim kancelarijama gdje su oni vršili ispitivanja svakodnevno. Međutim, da bismo tu mogli spavati, prvo smo morali tu krv obrisati, jer je kancelarija sva bila krvava. I zidovi su bili krvavi, pod i ormari ti koji su tu inače bili, ali prije. Tu su ostajale te sprave njihove kojima su mučili ljude u tim kancelarijama kad su ispitivali. Šipke razne, od rosraja, cijevi, kablovi, električni, drveni i tako dalje. Tu smo spavali. A na Tecovče hoće iz manje udaraca ubiti čovjek. I to nogom. I taj je jedan jedini bio koji smo čestitali, koji iz 5 udaraca ubio čovjek. Obri čovjek kad podase i odozmu. I broji do 5, znači 5. put čovjek satrom je sve to ne živi više. Bio stvarno jaki, jedan je bio. Polumrtve ljude, izmučene, slomljeni ruku, nogu. Ljude koji padaju u nesvijest. Koje oni kad panu u nesvijest, onda skaču svi tako, imali su to nekakav posebnu zabavu da skaču u čizmama. Ko skok udalj, tako skaču na čovjeka, igraju po njemu. I tako dok čovjek ne umro. Da ga šutaju nogama i tako, smiju se. To njih zabavljalo, sve znate. Tako su se s tim igrali. Noć dan je jedan kamion, ja mislim Dotanac, upo je te mrtvaci, odvozi. Oni su ubijali, 3 smjene ubijali. Mi smo gledali kada su njihove leševe ili pak polužive ljude bacali u travu, u živicu. Kod kuće koju svi smo zvali Bijela kuća ili Šokara. U toj bijeloj kući monstruozna djela su se činila. Ljudi su se umlačivali sa kundacima do smrti. U njoj je bila zatočena jedna djevojka koju su zatočenici, ne stražari, bili prisiljeni da siluju, koji je odbio, bio je kastriran, a zatim zaklana koji je imao sreće, ako ne pušten je da iskrvari do smrti. Ja sam bio u Bijeloj kući, pa bio u garaži, pa bio na pisti, pa bio u sobi 26, pa u sobi 15, pa su i mene htjeli da ubiju, ali najveća im je greška bila, ubijali su, a nisu vodili evidencije nikako. Onda prezivaju čovjeka koji su već ubili, njega nema. Onda su mi poslali kad smo već vidjeli o čemu se radi, mi nismo htjeli se javljati. Tako da on traži lično mene ili bilo kojega i kraj mene prolazi, nismo opira nikakvih dokumenata, ne znaju nas. Žene po noći su izvodili pojedinačno. Mene su izvodili 4 noći za redom. Bile smo izložene fizičkom, psihičkom i seksualnom nasilju. Svaki stražar je odabrao sebi onu ženu koju je naumio da maltretira. Ja sam imala nesreću da su mi izabrali komandira obezbjeđenja logora, Željko Mejakić. Ovdje su sad ovi ormari radnika, slačionica radnička, ovo je bilo ispražnjeno u to vrijeme, ovdje je bilo smješteno oko 150 kreveta. U izuzetnim situacijama, ako je bilo više od 150 do 200, kao što sam napomenuo, onda smo smještali u jednu posebnu prostoriju koju ću vam pokazati. Ovo je jedan godin koji služu za odlazak dnevne obuke. To je restoran inače, rudnički, koji je u to vrijeme korišten u te svrhe. Vodio je sadističke intelektualne razgovore. To su bili razgovori, kako je on zvao, na nivou. Pošto sam obrazovana prema njegovom mišljenju, pošto sam pravnik po struci, onda znam koliki je zločin
biti Hrvat ili musliman. Mi se rađamo kao ustaše. Obzirom da on zna što bih ja njemu učinila, da nisu oni preuzeli vlast, on će meni to pokazati. I tada je počinjalo sa batinjanjem. Završavalo je sa seksualnim činom, a onda me je vraćao natrag u sobu sa smiješkom. A ujutro me izvodio i pitao da li mi je tko činio nešto nažao. Prva prostorija, jedna od prostorija gdje je radilo dvojica inspektora. Svaki taj koji je bio zatvoren u ovaj istražni centar sjedio ovdje na ovoj stolci. Preko puta njega inspektori razgovarali su, vodili razgovore, utvrđivali čija odgovornost kolika je, tako. Ovo je bila kancelarija rukovodioca obezbeđenja. Što je najžalosnije, on je bio ubijeđen da je ispravno to što čine. Donosio je često puta razna primitivna sredstva, predmete, za koje je govorio da su ih nalazili kod muslimana u Kozarcu i da su bili pripremljeni za umorstvo Srba. Ovako, ko što možete vidjeti, ovdje nikakve žice nije bilo, posebnih prepreka nije bilo. Jedina barijera između njih i slobodnog svijeta je bila to što su čisto ljudi, stražari, obezbeđivali, ništa drugo. Došao je gospodin Željko Mejović, prozvao me, kaže Suvada Četalić, kaže dovesti Azru ranjenu. Ja sam izašla van zgrade. Kad sam izašla po Azru da je uvede, ja sam htjela pasti na svijest. Kroz dote sam vidjela i Željka, i Mlađu, i Dragu Prcača, i još ima koji sam, Nedeljka, koji sam vidjela tu, kako su te ljude tukli, nožoma nasjecali i iza vrata, i po rukama, i po mišićima, i po prsima. Jauki su bili krici, oni su jednostavno tukli. Koji su tu ostali živi, oni su njih natjerali da trče, da dignu 3 prsta i da viču živjela Srbija. Morali trčati do Bijele kuće i opet na ulazu Bijele kuće opet su i tukli. Prvo kad su smjene bile, smjenjivali se, bilo zol garaže. Onda mi čujemo kad oni idu smjenjuju se, u njih je prvo bilo do jaja, to je neka bila lijepa izreka, do jaja i palcama po onim vratima železnim. Tako je to užas. Prvo je izveden Karabašić, prozvan Karabašić Emir. Zvali su ga Karaba, jel? Odveli su ga u kupatlo, on je bio sa mnom u prostoriji. U kupatlo su ga odveli tamo i tuk su ga prebijali. Zatim, to su bili krici. Slušali smo sve, to je 10 metara daleko od nas bilo. Onda su vratili po Jasko se zove, ali ne mogu pravo reći kako se zove ime i prezime, samo znam da zapamći se Jasko daje. On je bio na Benkovcu uhićen, pa je gore prebijen, pa doveden u Marsku. I tamo su i njega tukli i kasnije naredili su mu da zubima mu testice Karabi iščupa, što je on uradio. A treći je bio zatvorenik u WC-u, nije mogao izaći. Kad je izašao, pojavio se, onda su njega uhvatili da jaski polni organ presječe zubima. To su bili krici, nisam mogao slušati pa sam jednostavno prste stavljao u uši. Dok smo se krili strah i Vlado među nama. A oni su uhvatili toga iz Jatkovića, sad ja ne znam ime, zaboravio sam. On je morao zubima uzeti, oni su njega onda tukli po leđima, jače, mi smo sve to gledali, slušali, jer slušali gledali.
jače, dok nije odsjeku, on nije pušio. Da vam kažem, isključivo se radilo u skladu sa zakonom. Nikakvi fizički kontakti između saslušavanoga i inspektora. Da vam kažem, nije bilo, mislim. Da vam kažem, to su bili, inspektori su stručnjaci u svojoj branši bili. Ljudi fakultetski obrazovani sa iskustvom. Pa vrištali su, to je vrištalo nemoguće. A oni kad su ubijali, oni su imali radio, trake, pjesme. Po cijelu noć, oni za koliko tuču pjesme, odmah nemoguće radio. Znaš, da svira. Iz muzike oni su ubijali. Radio svira uvijek. Ja nema, čim počnem ubijati, radio uključiti. I on svira. Oma da se više čuje čovjek nego radio. Više vrišti. I tako. Šok je to. I kad pomislim sve što je moglo biti. I ako zaspijem, uvijek me ti krikovi proganjaju. Jer to smo uvijek čuli u restoranu. Te krikove ljudi koji su tamo u tim kancelarijama na ispitivanju, koji viču, koji mole, koji ubijaju tamo. Slike mi te se neprestano vrte, znate. Ljudi polumrtvi, gladni, koji travu beru da jedu travu da bi živjeli. Drugi svjetski rat je na srpskom narodu ostavio tako duboke ožiljke. Dugo godina su bili zavijeni Srbi u crno. Sama činjenica da smo nastavili sa njima živjeti, da smo im oprostili to i zaboravili 50 godina, dovoljno govori o svemu tome kako da srpski narod ne zna nikoga da mrzi. A međutim, ovoga puta izgleda da je srpski narod malo došao u pamet